Tāwharawa malo le soifo si mai le whaafonga I talafo o le radio Samoa. Mo moatu mai le panona wa sauno le pale mio le panona na Waf Salam o ia fia wa ai le pūlenga o ia nei a Amerika o lato una ia Israelu e anga I ese mai mano fuanga I le tu isauteo Beirut. Wa whainua le CNN o le iai o le militeri a Israelu le tu isauteo le panona wa whaalawalawengi ai tau mo whainga Beirut e toe whaamautua la tau pūlenga I le tunu. O se madianga na whaia le tausanga tanuai na o ngā tanuai a Amerika na mafua ina tau fia vevesi le pao Israelu ma le Hezbollah I te tonu le panona. Ta ua lai le pale mia o loo mau pia ta ofia le Hezbollah I le madianga na whaia e wha mautu wai e na o le militeria le panona o le a whaatanga I le atunu ma wale tausia ai e Israelu le vaenga o le madianga. O le fina wane a Israelu le mata upu le uta wai e mana o miala lato iai na ia wha mauti noa le reo no lato mata I tuwina le tūranga o iai le tu isaute o le atunu. Wha maina Waf Salam e mana o mia leo ese mai lo Israelu e leo tai au ai ona nafi. I kasa wa ulu whare wha malosi tangata fia a ai o Palestina I le warehouse a malo au whaatasi le o ngā tonu o kasa ma wa whaero wa mariri waimatangata e to o lua male to o tele wa manunua a o whaiwhai te tele ai le onge I le Gaza Strip. Wa ta ue sui mai le no whanga na o swaia e to o tele tangata na nga iatu mai le mai loa I le teminei le mafu anga wa mariri wai le to o lua e pei ona ripotia a o lo o whaia le suenga. O nisi o videos ua nginga I penga ta whaelangi o lo I loa atu aile to o tele o tangata I te tono le warehouse, ua ave so se o loa e mawhai o na maua, ma ua ta ua ai I le ripoti e whaapea, ma I le to o tele na wa ai o tamo mo e ese mai ma pepa whalawa mata a o whaalongoina le pāpāne o whana. O le teminei o lo o whaataria se isi ripoti la tamai le mata upule nei po o whea ua whai iai. I Amerika, ua whaiere whaiunga le whaamasinonga o whewhatawa inga whaamamalo le Court of International Trade e whaapea o se tūla whono whaapawave sa whaatanga mai e le whalepaepae e le whaatanga I nai pe tu I nai se pule e whai ai tariffs po tutongi whaopopo I so se atunu. Ua whairoa ai la ua o watu le la asanga o iei Trump I ana whai ngā tariffs sa whaia na I lo le tūlanga te tau o na au iei lana pule. Whai mai le whaamasinonga o le whaawai o Amerika e tu I nai le malosi anga tūtasi I le kongresi e whaatonu tonu wai tūranga tau te mau ainga whaatasi mai si atunu, mai le siri atu la se malosi anga tau le presidene. Ta ua le BBC e le ipine ona whaero ane le ai unga a e whaaurua ma le apiri le whainga malo a Trump. O le tangi e whaatatau le mata upu le ana whaaurua ane le Liberty Justice Center e whai masui o ni pisi nisi la iti se rima e la tau te au maia o loa mai isi atunu. O lo tuni mata ia le to tele le isi stepu le whaangasoronga o lea mata upu pe toi ono suia ma ave se aile mau tariffs o tuina e Amerika I le tele o atunu o le larolangi. Mai Norfolk Island o se awhiwhia talitonuina o lo o awhia le tusa ma le fast full kilo le cocaine wa lipotia le mawailunga o se matawhanga I Norfolk Island. O se pepo whaamtalanga mai le Australian Federal Police wa ta wai o le awhiwhia fōringa sa tafta whea atu le sami mai fōringa wa umi se teimi sa iai au le imaua e se tūrisi I Anson Bay I le awa uri le sorua le Vasanei. Whaidua le Radio New Zealand o lo whaawauso e suenga I le awhiwhi ma ua tarosanga I tangata o lea motu ia ripotia ne umanisi awhiwhi whaapea toe mawatu pe I lua foi I ngā taifale o le atumotu. Tarmunumuli fiti, whailoa papolenga o le matanga luenga le soifua maloloina I le whaatupula ia peo le awhia o tamaiti le siama le HIV. Le ua ua mariri waire to o wha o e sa fia. Sa unua le fōmai o Dr. Miriama Thagard ma le whalemai I la basa o le isi mata upu na awhia I tamaiti sa vave o lava o na vaia le tūlanga wha le tonu I soifua maloloina. Sa lato manato le HIV o lo o awhiai, whaia loso e suenga ma wha amani ai. Mai o mai le solusu fito me wa se fulu iwa cases wha apea ua o atu I le whalemai, ma ua una ia ai e le matanga ruenga le whaia vave o test e wha amauti noa ai po o a awhia tamaiti le HIV. Sa whaalau iloa talu ai le matanga ruenga o Januari le tausanga nei na pa ua I le tupe po le funding mo pol kalame whaatatau I le HIV I fiti mai le taumatu stasi leo a fianga o le whaatupula ia peo I lātou e a fia I lea fo I ngase. O tala na le Radio Samoa mo lau whaafong mai le neia stofi tau ne ia manuia tele ia tiu te mawhaiva lo tātou tunu o whenga iai foi ia whairo I foi ia tai au I seisi whaapoponga soifua.
La alo fa Samoa. Wa ule ne yo kas putialo. A wale suia ngila wa ule kio. A eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitifitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Samoa, le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Samoa, le nuku o te nofo ai. E wha pe whea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Angi mai se matangi, te momoli atu ai. O alofa ila Samoa, Matalasi. Ja, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i o le atunuu. I te nei fo i au wauli o le asotofi, o le whaatawhiti, o le Gagaifo o Faiva o Samoa. I so se tafa o le lalulangi. Ia mese fo i le atunuu nei New Zealand. Ia, o lea tātou te tango ai. O la ua, papa au manopia i ai i a le atunuu. Ia, a wafo i a tiute ma Faiva sa ngā pātia i na ua ngā ele la i le tai au o so ane. Ia, ma ngā i fo i le atunuu i o na Faiva masani o tutofi i ai. Tawalunga atu ai fo i matatu tala mai le Pasifika ma isi atunuu o lalangi i le au nanga ma le tautua a le tamaitai a Miss Pomare. Ia, whapea fo i le au nanga a le tawhai a Whangamua. Ia po le ftelenga fo i a se Manu Francis Ioane. O le makua maka uki o mea la tātou talanoa matali e fo i ei. Awa e tā ua le mea dana. Pai ma tātou tali e wha. Mamai me i lo loto ma lo mawhau o wa o le ata. Ia o le mea le vaila au ngā i le tangata. Ave ese ai i lo stress. Ma lo stretch. Malo frustration me umana ngai ole vaila au e mo de fifia ma mo e fo mal malo si la to wi patalo fo balenga fa lo le fa fonga ba le tunu fa fi lo I mo fo lo fa tu fo I malo a fua ai lao u maua ai lao fo I masula tai au ma ngale le yo le tua ia malana topule I lo to suifua
tautua, soifua au auna, soifua ngalue. I so o se matawha ioi. Ia ua tofi ai, o mea lofa le tua, ua foa i a te oe maa uma i tātou uma. Tātou te vi i ai lo na hanga le lei i awanoa, tātou te maua i lea taimi ma lea taimi e wha soai. Ia mawhai ai se tautua wha le lava i le sila whanga le tua. A ia maua i se vi ingo le tātou tapa au siri. A moe o lo manuia, le tāwhatolu o le tātou vānu nofo, ria ngā luenga wha le malo, o le tāpua inga wha le atunu, ia a o mamalu wha le atua, i le au whai ngā luenga tutofi le atua i whata whai taulanga e fia. Whatalo whafoi ma le ngā wha loalo, mawhi atu i mauta malawa o lo iai tabam tina matua o lo latu. Pō le whala, ia ma wha pena fwoi o na tapua i o tātou Faiva, ia ma turi vai i le atua, ina ia manui alu ma tama whanau a Samoa, i so se Faiva ua tutofi iai. Le atou o Savea, le urua i li le nei, se Yuli Muritalo, Pesta tama langi Al Harrington, tū manu vāo le vea, la tātou, bafuta fwoi ma tātou, ai kuava ma tātou, tanko, pēna tāu, e le fionga, ia lino mai ava mai na vai. Ia po le ale mafutanga fo le ale li o Sam mal te mai ta o Marie le vesi ai nei le fa msinonga malona taulu manga lo fa o pea e le fa msinonga fa tu malo I lo tātou watanu pele Samoa. The case of the century. Ale maali o le tele o mea o te fia au mai o fo I au ale fa manino ina atili o le mata upu. O mea o la ututupu wa umona fai. Yo o mori mau a misa le mori mau fo I le fionga le komsina o le tātou matanga luenga o leo leo. Ia la fo ua fa solo atu isi vaenga. O mori mau a leo leo pe o le iai ia le tō whai atu pai. Le lei ma le whanga sapani. Te le I o mea anafi wo o I povi. O nei le la wo o I tupe. Po whea mai I tupe ia na matuara. Show wha solo ato ai Samuelu. O le tangata la lea la mai I le tupe na whata wai povi. Whai ei mani fo auro o le tō lua Samuelu. Le la manu ia le ingoa. Le la o iai ia se tala I se teimi. Awa o le tangata le naha. Le na ta una mai I le tupe. O le whaipule o whalea tolu. E ta taula I le Defense Legal Team o na sapina o le upu o le court order. O le whatununga e siringi ai le fionga le whamsino. E pu e mai la le tangata le na. E sau e whaina na tala. Po o ia lea na au mai ele tupe na tu ina tu ia Samuel. Le was whai le show o le life o Samuel ula kou ia. Whakaua povi. Ia whai le aso whanau o lona father-in-law po le tamao o si vai o lona tōlua. Whai mangi fo aulo kai fia se lau o a vo le si vai. Talo si a wane ave siangi fo aulo nga awa e mori mau evidence na. Those are physical evidence a wai le tau ngofi le meo. Le meo ringi fo aulo. Sei vai. Wa ofisilingi anei. E si vai. Po fea mai I tupe meu o matua. Faisi umi o tele le tupe o mo. Fea la le mai le tupe lea. Oi le tangata na matua I le tupe lea. E te tau na sapina. O se court order, ma se whaatolunga, ma le polo inga alo ia le whaamsino. Mai le whaamsinonga leo lo whaamalumalua ia talasa a toa saanga. A mai e la le tangata lea. Sa ue tū le pusa lea. Pe mo inde o oele na matua le tupe. Ia, ai whaamalo le ngā lulue I le mamalu o le tātou tunu. Le ngata I New Zealand nei, so se tafa o New Zealand, sa mōlo alala ma papa au ma ngā lulue. Ia lato watina ia po pisi nisi foi ma fale fai ngā luenga. Le atunu I Australia, Hawaii, Amerika, ma so se tafa lava lulangi wa. Tu titi ale I se atunu, ele o au mau ai o tātou tangata. Ngā luenga. Ia o avanoa o a onga ia whapena fo inisi o lo uano nofo I lava
Ma tina e o la tu ainga manga lulu e ai. Ia au lo whaia pēa. Ia le au ranga. O le tautua ai tau malele. I le alofa i lo tātou. Tunu i sa bomo tātou ainga. O lātou wha muli mai ai. Ia, whatalofa i. Nisi o lo asia i tātou le neiwa i tau o le tausanga. Langa mai fo i a siasi mai a inga. Sai li ili matangi e tu sai ma le soifua malolo ina. Ia, nisi fo i o lo mafuta mai. Ia, on o le peau wha mawai. Ia, ma mai atu i nisi ua wala au i eile atua sa pele ma au mamae i tutonu o mafutanga a inga i kalesia nuu mafioanga. Ia, e leo so tātou loto. O alawa singa le tangata mana fuafuanga i whai wana o se foe whae e le tau. Pe a whai, e le tusa ma le fina ngalo le tua. Lei fo se tasi, e tu ma te te, e le fina ngalo le tua. O ia na te au mai, o ia fo i na te toi wha fo i atu i lona no foanga po ia. Whatalofa i lungo le tātou apio fōringa. The Facebook page, ia whapia fo i ma le tātou YouTube channel. Please share our program. Press the like button. Subscribe to it so that you will never miss out all the fun and any episode, because any episode of Gagaifo Faiva and also Tano Ava, they are highly interesting because of the issues and the topics that we discuss, and that hits home. It's reality. Tatu talanoa I mea mo I ala tu. Yeah, mo se whatita inga lale mea matauti ala na. Wa matua whaiatu lava I le KC. I la tau o lo ia leo lo tutu e pui pui morianga. Ma te te atu I tu ua inga ua whaasanga I ala uli ma le vaenga. Tua tau sao mai lava LKC I luma o le afionga le komisina o le reo malana mo mau. You are corrupt. Ia matau I ma le upu le rea. Le fui tau e lesi tamai tailo ia. Pepelo, lying in your testimony, because why? E fe sui a I ma le mautonu. Le mori mau, le taimi le taimi. O le vaile na li atou sa ve. O le vaile na iai. E se fo I lau enko ma lau sila iai. Your own interpretation, and also how you take it and how you process that in your own mind and qualified opinion. La ia tau na tangata. Mawhai o le tilo ma fe tu na iai buni au. Ma wha awinga. Ia le vaenga lea. O le whaamsinonga ua tātou anga iai. Ia, pātalo whātui whai aonga, a lo le ngā lue, a whea le potu aonga ma ahinga lo na lua o le tele o tau, ia whapena fo I le matanga luenga lo leo, tele alo matama whanau o le atunu o lo ngā lue, a whea ni malu o le malo, I New Zealand ei, ma isi atunu o le lalangi Australia, a me se fo le tātou o tunu pele I Samoa. Ai mase, o le matanga luenga le nei, o lo fitoi tonu lava ia I ma loto lo toi, I le li poina o le whaamsinonga le nei. Ia ma le tele o isi mata upu. Whatalofa ia I la tau o la wabasi, o la wavatavale, taxi, ia whapea foi le train, o la courier, o le Uber. Whamalo, o no sa I lunga le ala tele. Ia ona whamnatu e to e mata I tuina, le tu ua o a onga le whanau. Ia whapena fo I a kolosi, lata I a onga. Ina mata I tu le saung le mua na I a tātou whanau. Whatalofo ia te tau matua o anofo fale. Me la tau lo o whaia I le matafa ioi le nei. O le wa ai o le au ki ngifu fo I le ioi le onga. Ai maise, o ngā se senga e whai. E wa ai ele ta matua ma le tina matua. I aso uma lamba. Ai fuala au. O le toast ma le fuamoa. O le iputi. A le tamā matua ma le tina matua. Ia ma le whainga lo le mea ai e whakari eile au ka whao. Ia ma le au whainga luenga. E usu whatasi atangata nei le tai au. E usu le au kike pasi. E usu whatasi atangata o ngā lua. E mānawa whatasi mai fo. Me maula. Mai whai mua me ai.
tau na tau ma mafa mo mua le au whainga ruenga. Ai wha muli a ile au ka whaumlau ki ke pasi. Ia le nā. Patalo fatu mai Brisbane o le sunga ia ari ma lo level soifu mwia ia fa perfoi ia Noah Fauta o Emma Jane Lawson from Utah, Salt Lake City, Utah. Yeah, ma lo le. Oi foi le fe mai Emma the truth hurts. Ma dia o le fatalanga le sunga se manu ia ma le tatu sui o le leiti o mai Samoa. Ele afionga ia lilo mai ava mai na vai no vasili matuli loa le vasili le keisi le fonga mua. Po le ia le mafutanga. Le relationship ia le ba o Samuelu mai fo ma le tamai tai malana moli mau o Marie. Ia ai wole mafaiwa tuai le mafau o lilo mai ava. Su ai se upu fo ile e fa matala ile relationship le fa pe o se fa inga wo le na po se le mafutanga fa po liuli e wina life ai ia le to luo Sam le tamai tai o si vai le walanga uma mai lunga nei me ia fa mai lo mamenga e mamaina ia o le boyfriend girlfriend o la tango ia se ka ko tango tu I le mera ala tatu wo tale pese le tatu te filo ia lo ia ia ma fa talo fa tu ia te we o so ili se amano ia ai se fo ia tatu fa salonga ma tatu fa talonga fa pisi nisi I le ia so tofi ina ua luas fulma 5 minuta le o te ai nei ia le tu lai fa ma lolo no sai tu te ma Faiva alo Filima.
tātou mawai o le whaaulatanga ia tātou mawai o le whaaulatanga Ia le nā le tu whoka mātunga whio le uso ia to ala e teru ia ma le eva e whaatalo whai ma whawhiloa ia te oe i le uli o le whaatawhiti o le tele o tiute ma whaiwalo Filipa o le atunu i le neifo i a strofi whaatalo whatu ia e seta tango moa whapea fo i le tamaitai o Emma Jane Lawson e o masione tina matua ia vai tupu le avasa to whai ono a o whaafonga mai o ia le nāna tusia le pese le au te ususo o ina. O le nofo to tas. Ia, na umala ia lea o le teimu le muri ana toi pu e ai. O le anti nafo ua ina le avasa. Ia whamai loma le loma tua ia te anti fo wina a o le i wala au i le atua. Vai o si au tamasa vea. Sau, tango e toi teu wha leile pese lea. Na tusia le uso ia vai tupu. Ai tango loa e toe usu wha lei. Ia le nala e tau te whaafonga iai. E le toe teu te wina ma le toe puoina o le pese le nā i nai tau sangu watona i atu. E le toe ei ases tangata na toe nofo ma toe whaisesi version o le pese le nā ina ua uma na pu e le i atau sa vea. Ia, whaaftai e tuaile le tina ia vai tupu. Le avasa to whae ono. Ia, mo le nafo i mea lofa. Fetu sione talo falava malo le tanko. Le wo ke wo ka ko kari e fo linge ia so le ele fainga le fionga ia lino mai ava ia male e ta ilo fo i KC malo ia lai tutu i Samoa le fa msinonga. O le vesili le KC le o seu manu le tuli loa o le tamai tai fasa le lau ia maina. Ia o maali e fo i watatu tali e le nei fo i a o uli o le aso. Tofi, fai me fia a fa leile ta vale. E fa le tolu lunga le ala ona o le tulanga mase se e timunga. Drive to the conditions and also keep a safe distance. Ui te lata tele lumo lista vale tu atu lista vale na iai. Ia, matu ua vanoa foi. Noe, e re fa pea foi lea e ta umai lava e tinga le se lau kilomita i tu lale sao le mangala a leo o leanga o timu ma ua mase se ia lela e tau tutu a e tuli lo sao le se lau kilomita le sao slow down and be safe, not only for you but for others road users. Ia le na fai ma dia lo tavel tate o a bobori o le kofale
o le moli whale oe i le tau whale. Ia, e tau nuu ala ke aka maala le rei mata ma e maala malama. I mea lai tutupu, pe a wha manino ma wha maala malama. Ia, oe e se taimi, tātou papa i tau alumanga o le wha msinonga o lo wha ngā solo nei, ua mai ala le moli mau o tolu aso o wha tino, mo le fionga le komsina. Malo au pau, i le lotu tele foi ia ma le lava papale ma le onusai. I le tele foi o fasili o lo tu iai ia lau fionga. E le KC ia ma tamaitai o lo tu la iatu mo le pui pui o morianga. Ma tali te te atu i morianga o lo o fasanga ia la uli ma lana vaenga. Ma na ia fai runga vapea la uli ma le vaenga. E au fiai le na li o fatau malama su o fai mata ia po o le fionga ia pulea ia whapea na foi ia le sunga ia Samuel Malono to luo si vai. O le tamaitai o Marie, ia whapea foi ma le tamaitai tūstala ia Lise Marie Schmidt. O le uto e tala noina nei, le mata upu le na o pese pese atua i le aso le nafi. Ina ua mai a o na wha mai a mata walunga le whonutanga muli muli le na whaia i le aso lua. Ina ua le pasia, le tula fono tau whaofi e whaitau oi le tala o le tupe. Lua fe lua sifulma lima, lua fe lua sifulma le ono. Ai whaate ia ai, ina ua tusi le whailau tusi, o le ofisa le fono. I le fionga i le au mamalu o le malo e tu inatu i eise li poti. O le li poti la lea, o lo o whailo ai. Le tūlanga o lo i ai ia pāti i whaupwhai, ma vaenga whaupwhai tonu. O le maota ma le palemene. Ua te toe ai le tamaita i palemia ma lana kāpeneta e tō sfuma tō lima. Ia whapena fo i la ia lea o le sunga e tula epa ma lana vaenga e tō sfuma tō walu. Ia ma le sunga lauri al mali e tō ma lana vaenga e tō lua sfulu. Mai la i le maitau i le tusi lea. O lo o avatu whapea o se lipoti e longo ai leo mamalu o le malo. I le tūlanga o iai whainu mera nei. Ma pei e tau wavala mātangia mai iai. O lo o avatu ai se langona. E sila sila i se whainu mera. O lo o to o tele ai i a sui whaipule. E ono tō fia e avea o se whainga malo tawawe. Po o se caretaker government. From this, the Secretary of the Fono, that send this report with a thought that entertains the idea that this is what the situation is in the House, in Parliament, 15 to Fiume, 20 to Lauli, and 18 to Lepa, and may suggest that there is a number that could have been the new government or the new caretaker government. Le lai ta ua i le fionga te mai tai panemia. Pe fōringa mai li poti lea. E langa i le te tau i ona nū ia na ia. Whātasi ei ma le au malu le malo. O le ale tua i ngā whauwhaunga le whai atu i tua. O le manatu le nā. O le mea la. Le ala ua whaatali tali matu i nātu nei le tusi lea i le fionga le te mai tai loia sili. E tali ia iai. E le tauna nofu i lango le o tusi alo i atu le fionga i le a malu le malo. O le a le aikia po le a le mawhauwhaunga le i tua o le lipoti ma le tusi atu le a le whailau tusi le fono. Ia e mana tua le lei. E le ai se vaenga o i la tone i tolu o lo ta oto le majority pa o le luas fulma le fitu o sui whai pule ma whai ona whausia ai ia se whainga malo tau ave. Po se whai ngā malo lava. E le tusa ma mea na tupu le awhiu se lau valus fulma lua. Wapena fo i le tausanga awhiu se lau valus fulma lima. Ia, e le ma whai fo i la ona whaau ngā ai ia se mata upu fo i lea o le doctrine of necessity or the principle of necessity e le apalai i le balea. Le alalalina, a wai le mawhai o le yeise tu la fono o ta oto le whawai e mawhai ai o na tu whaatasi.
ia se vaenga sa te ia le malo ma se vaenga sa ngai le malo e fau ai se whainga malo. Na vaila i le tau o te lo le matau pulana. O le a oi ua ina ifo ma le tau lau mea. O lea lava e ia vaenga ia e le i mai oa le lei o na fatino. Lea lau a mai loa ma le finangalo lea malu le malo. Ua fata oto mai ai le aso tolu o le masino iuni. Ia o le winga le aso lua o le vai aso lea. E uma le tātou sisi ngā fuwa i le aso ngā fuwa le pa u i le aso lua o le masino iuni. King's birthday. Whamna tuina wa le ua le oto i le tuputo mai tai o le o se e mai i a sale sa. Ia, o le aso whanau me le aso i fuwa le tupu le whai i fuwa le tātou long weekend po le malo longa umi o le whai ungo le vai aso. Ia le na. Aso tolu lau iuni. Ia, o le a fio mai eila na fio ngā. Masalo o le toe teimi mulimuli a leanga o le aulu fale eile to tele o le palemene. I to tonu o le mautafono ma le palemene o Samoa. O le faa tā apeina alo ia. O le paia inga lona sfulma le fitu. Ua le ausia le 5 tausanga. Ia mo otu e a aperila le tausanga fau. O le taimi masani le naea. E masani ona fai ele fai ngā palonta. Awa o le tele lava o tausanga. Ia, e o lava ia November, December, ia, whaata ape ele fai ngā lea fo i le fai ngā malo molesi fai ngā palonta. Ia, po le amatanga fo i lava o le masino i Januari. Ia, tātou nofo pēr ma wha talitali ma mata i tuina na paula mea siri na tāu le timil nei. O le a ngai e fai ia le stala. O i Samoa e fai le stala. O le foi la lo tula mai i le toa le na tā na saunoa i ai le fionga te mai tai parmia. Ele a toa le valu se fulu pasene ia po le ivas fulu pasene o tangata a toa le atunu u panota tau na ngava panota. Le ito e le stalaina o lato swafa. Overall, ma le salaus fulfitu wafe o tangata e te tau o na le stala e fai le lato e kisi. Le fato a 5% e le total ato po o le tau afi. Anga ato lava le nao tangata lupa aluta le no winga o se mea o le onos fulu mon tupu wafe. Ia po le 5 mon tupu wafe. 5 valu wafe. Te le lara ngā luenga e tau na whai. Awa ele mawhai o na toi wha ngā le lola pālota tuai. E whai ai se whai ngā pālota wha tope wha penei. Ia po se whai ngā pālota mō le lautele. A snap election or a general election. We cannot use the old roll or the electoral roll. E whai e se whainga whapena o le solinga le nao le tūlafono. Langa wa umana pāsia le tūlafono o le āmatua vai mamā, mawhaa mamā, ma kilia le lei ia lola pālota ina ia mautinoa. Ia lava le whaino mera, ia maua le aia te tau o tangata umalama. E anga waa e tau na whai latu pālota ma whai ia le lato filfiringa o lato i tūmano. Ia, le nā la ua tāua i tele. Awa, o le ufasisila le au malu le malo. Ma, o le a whau wau pēa, o na tau ave le tamaitai pāle mia. Le fionga le sawhapito i a fia me, ma le tō sfuru, ma le tō 5 lea, o lo i ai lana kapineta. O le awha ua peo na avea o se malo tau ave, tau si mea, mo se teimi lea tu mau. Se ia pale mai fo i no mai, a lesi whai ngā pālota. Ia se whai ngā malo fo. Lea la, ua tau nu ua i le whai unga le nā, alo ia i lea so tolu o Iuni, le whata ape alo ia male teimi muli fo i le nā. O le paia inga i to tonu o le mauta whono ma le pāle mene.
o Samoa. Ai mawhawhawne iai. It is almost like a movie. It's like a drama. It's like a real story and a journey. O se whainga malanga. Wa awhi moe I le ala. O se tala. Tu wha solo. Ma pei o se ata ti whanga. E te ata, e te fia, e te ita, e tau malingi o loi mata. E te whanoa noa. E te toe tō mānatu ma mawhauwhau, wha mata ana whaile mea lea, a tonu e le tupu le mea lea. Wha mata ana whaile mea lea, se manu o le a whapea ma whapea. There are a lots of ifs and buts ana I loa, ma I maue. Aia, ai whainga tā. O lea ua ifo, le taulau mea maloi mata. Ia, o lai nofa leo oe mawhai, o mawhauwhaunga, tustusinga, o mana tunatunga. Le whainga malanga, ma le tali tonunga sa iai le nawa I tau. Ua ala langa le atunu ua tō tele, ina ia sui le whainga malo, ua fast full mon tuptau sanga, o se ei le tofi. Le malo tu le epa, ma le HRPP. E le mawhai o na natia le tūlanga, o le tautua sa le lei o na whai, ma le whaavae fōi o le HRPP po le hero PP. Ma ngā luenga e tele malana fōi ana vatau, sa mau popoai. Ia, sa mau popoai, ma le lei me whai. Peitai, ina ua umi fōi, ona iai tangata nei tutonu. Sa matai no tō sila inisio pūlenga ua so ona whai. Ua whaatamala, ma ua atangia ai. Le iai o se vaenga fōi lea ua whaapito au ngafa, ma whai ma se tau ane ai. Ua whaitu la whono e manui ai na o se vaenga to I titi. O le vaai lau tele le nā le atunu o nā lai o na furusia. Ia sui le malo. Ai na ua sui fo I le malo. O lea na tātou vava ai ai. Ile tā ua o le amatanga o le sāvalinga. Ai peo na uto lau I le aso na nafi. O so se teimi lava, e tula I me ini whaalave te tonu o se vaenga whaupwhai. E tele vaenga ia ma whaafita uli e whea ngai mai lato. Whai o whaafita uli whaaloto I whale, internal frictions and internal fractions. O upuna e luna o whaongai lea sua nafi. Frictions. Peo se mea fōi lele e le o whetaui ia le militino lea iai. Fractions. E le o whetaui le whewai ai lea e tau oso so mai le valea. And then it doesn't help because the outside forces o le malusi anga o tangata I e tutu mai whafo ma e anga I o le malo. E iai fo I o lātou so tanga ia I lātou le tu tonu o le malo. E olo lava. Ma tau ma whai pēr lava ina ia whātupu ni māsainga. Ia nā fo I tō te sira fia le lei. O upu a ia whātupu māsainga e whāwhi ai na I ai ma whāwhi I tangata. Pe māsani una whai e. E tu le epa ma le ala ma I lātou. Lātou te whasiringia ma pei lava e tau sao atu I le tamaitai pāremia. Fia me, o ai o lua ma la uli o le pāremia mo I o le atunu. O le naite no whanofo o oe o le whao wina. I le tofi pāremia. A le ae whai o la uli. Ana whai unga ma pule ina ia. Tua I ngā upu whapene.
e whaoso ai le ti Apollo. Ma watulo i o, ua le tali e ina, e le tamai tai pāle mia. Ioe, upu ia, ai whai lewa ia so uma. Ioe, a whalongo i fia me, o na oso i fo i lea, o lona vatu le whaafonga le tunu, le wingo le upu na, oso fo lona loti ngā, e leilo umatu e tangata. There's a personal insult. Pia sa ol mele fe mai tu lep. O le uta nofu atu ol palmia ale alu ia. Le ta ua mai ma mori mau mai fo malai alu ia mul pola la tau ia pule ia ana me fai Hong Kong ma Singapore ma le atu Asia. Wa nei mea fai. Ya le mai ya le angi mea nga fai. Pe ni ma unu mea la. E whaaleanga i le loto o le istangata. Ma ave ese mai ai le file mu malona whaatua tuanga i tangata na latu o mai whaatasi tonu male manu lau ti e tasi. Le loto e tasi, le manatu e tasi, le mawhau e tasi, ia manu ia Samoa. Ai pangalia. Ua ulu fia ele ti Apollo. Ma ua manu malo ai ia le whaosusonga. Ma malepe ai lea o le vāno nofo. Ua le mawhai o na toi whaalelei. Lua upu tāua. Reconsider and reconciliation. Toi tō manatu. Whamata mwhai na tātou whaangaina le awala lea au mai whaatasi ai loto ma nganga tātou talanoa ma whaasoa ma sole pule. Tātou whaafe maangalo ai. Tia i ma te te atu i upu i a tangata e whai mai. Ona wa ai mai lea o loo i ai pēr le mao poponga ma le file mu. O le ale winga upu whaati Apollo nei au mai. O upu lava e au mai i a te lepe to tolu o le loto i whale lea. Ia. O le taunu unga le nā vuo o i ai isi a kako tanko. Yeah, everybody has been affected in one way or the other, perhaps psychologically, mentally, spiritually. Tangata uma le atunu. A fia uma o lato mafufau, a fia o lato langona. A fia o lato wanganga. E la tangata ua se ese le lato whatutua. Ai, to a tere nisi ua wha a tiri ai. Ona saputu mai e lango. Ma to e tau pou. Ma fau. Ma tau mamanu te isi. Vaengo le titi ua motu. O se langona le lei. Ma o se manatu le lei. O se anganga le lei. Le anganga lia o tangata. O le on sat mau mai. E toi pou le lei. Ia ma toi puruki a toa vaenga o le sa lea. Ua mama. Mama ioa, mama italoa. E lei se me whaingtai le tua. E ma whai o na toi whatulai e le tua. Se mea le lei sa iai, ae sa li pou iei fo i matangata. E ese fo i o lātou ma faufaunga, ma o lātou langona. Ma o lātou mana onga. Ioi. Lātou tele i maua le nganga. E te atu ai le ti Apollo lo tau mawhai e te lepe lo toi whale. E tu la i mai ma opo atu, ma wha malo si au atu, le isi uso, ma le isi tua fine. Mia lea. O le atatu toi fo i e ave le pule i tangata. Mai o le mea moni, ma le wha maoni, ma le te taule nā, ma o tali e ina, mai o mawhai ona o whai atu ai. Tātou toi fo i le atunu. Tā vua le nā. Tātou tuli matai e le whainga panota.
Za o tala loa la vai le so. Ma whasoa fo i le fionga i le konsula. I le manatu sa au mai. Ina ia mawhai ai o na pui a mai ai ia pati ai mai se fo i sui tau vā. I mea nei o meo whato sina ai whaonga ai le tupe. Ia manatua la i nei niusila. Ia leanga malosi le tu la fono. Ma o mafo ina iei tu la fono o whainga panota. Le masani ai o na tai. E ai le whaatapula o le 5 wafe po le se lau wafe fo i tu inatu. Ia maoa ia whaipule la tau ia su e la tau se leni ma sponsors ma company. Ia po o lobby groups fo i. E mai ia la tau se leni e whaatino ai a la tau campaign. Ai sa o whaatu la i le konsula. Atonu sa iei se manatu whapena i leisi paia inga. Ai e mawhai ona whai isi atunu. Ai au te matua le whaatuatua ina, ma le talitonu ina. Se tu la fono whapena e whai ai Samoa. E whaatapula ai peta i 2 wafe e abatu le sui tau wā e alu i e whai elan campaign. Pule i elan campaign, e te tauna le stala. Le au whaingo le tupelea. E i loa ai, e le ofisa o le tupe, po le ofisa o whainga palota. E na o le 2 wafe lava, e mawhai o na o i ai le malosi, o le whaalu, a le sui tamoe. Awa lava ne i sili atu le 2 wafe lea. A mai o le whainga palota, ina e te tau ona o kika atoa. Wha maunga o mea nalu i tupe le whaipule ma le whaipule. Ona mai la ia le i tonu. I se vaenga whaapitoa. La o le au sue tusi po le au sue o se whaalapo potonga. E mauti noa ai. Sa wha maoni. Le whaonga ina o le 2 wafe. Pule ala ia le oepo au me whai e lau 2 wafe na. Pe kufa kai kara. Pe kufa pea. Ala umana ta oto ma usitai i ai a inga wa uma o le pasia le tula fono whawae o whainga palota. Awa e tele expenses. E tele me tau na whainga. O whi malanga inga a whaipule i a lātou whaatosina ma lātou campaign. E ta tau au na whaisi na iputi, na i finger foods, le ipu kofe, ma le ape au o na talo se fono e poto mai sui. Lātou te langolango ina le. E ei se me tua i ai le 5 o le whaipule. O i nei lai nusila, tele tangata na pa u le palota leanga o siri atu o lātou tupe na whaalu. E maua la, a o tātou lai Samoa. Se mai le au soe sene wefa. E le tai, iai seisi e wha maoni, i lumol si la whanga le tua. E wha pea ai, e na o le 2 wafe a le na whaonga. E se uma wha maumonga e whai e tangata. E le ai seisi e wha maoni. Yoe. E o atu fo i nā mei le o kika. Teinane lava e se lau wafe na alu ule. Ia mai le sisi e toe whaia ina ile le ai o se tupe. O le amatua i sa ili tupe uma. O tangata e manuia. O tangata pālota. Ia. O mga ai akule olo le sisu i ka moe le. Ai akule. Ai akule olo le sisu i ka moe le. Ai solo mai i campaign e tangata nei whai. E ala o tuwhi tau whao tangata. Awa e se e lola wali ile i te tonu i o lātou tutongi ma o lātou tofi minister mea pere. Elei masisi e koe kia mai au kou. Se whako a koe kilo mea ia o kou keimi whai tofai i lātou mea. O lea toi o mai i lea tunu ue toi fi o le palota. Ia, lelei, lea tātou
e siaki e tātou tala I vai whanua. Ia, a wā fo I le nofasila fia ele atunuu o mea o lo tutupu I le loto I fale ma le vai whanua. I le nei fo I atunuu tātou te nofai, e maise o mea o tala me le Pasifika, maisi atunuu o lalangi, mō lo si le fia, malapata I ai, ia oe, si mai le whaafonga. Tāna prava mālaru soifos me le whaafonga I telefo le radio Samoa. Mo moatu mai le panona wa sauna o le pale mio le panona na waf salam o ia fia wa ai le pūlenga o ia nei Amerika o lato na ia Israelu e anga I ese mai mano fuanga I le tu isaute o Beirut. Wa whainua le CNN o le iai o le militeri a Israelu le tu isaute o le panona wa whaalawalawangi ai tau mo whainga Beirut e toe whaamautua la tau pūlenga I le tunuu. O se madienga na whaia le tausanga tanuaina o ngā tutonuai a Amerika na mafua ina tau fia vevesi le pao Israelu ma le Hezbollah I te tonu le panona. Ta ua lai le pale mia o loo mau pea ta ofia le Hezbollah I le madienga na whaia e wha mautu wai e na le militeria le panona o le awha atanga I le atunu ma ua le tausia ai e Israelu le vaenga o le madienga. O le fina wane a Israelu le mata upu le uta wai e mana o mia la lato iai na ia wha mauti noa le reo no lato mata I tuwina le tūranga o iai le tu isaute o le atunu. Fa maina waf salam e mana o mia leo ese mai lo Israelu e leo tai au ai ona nafi. I kasa wa ulu fale wha malosi tangata fia a ai o Palestina I le warehouse a malo au whaatasi le o ngā tonu o kasa ma wa whae ro wa mariri waima tangata e to o lua male to o tele wa manunua a o whai te tele ai le onge I le Gaza Strip. Wa ta ue sui mai le no whanga na o swaia e to o tele tangata na ngā iatu mai le mai loa le teminei mafu anga wa mariri waile to o lua e pei ona ripotia a o lo o whaia le suenga. O nisi o videos ua nginga I upenga ta wha ilangi o lo iloa atu waile to o tele o tangata I te tono le warehouse ua ave so se o loa e mawhai o na maua ma ua ta ua ai I le ripoti e whaapea ma I le to o tele na wa ai o tamu mo e ese mai ma pepa whalawa mata a o whaalongoina le pāpāne o whana. O le te minei o lo o whaataria se isi ripoti la tamai le mata upule nei po o whea ua whai iai. I Amerika, ua whai ere wha iunga le whaamasinonga o whewhatawa inga whaamamalo le Court of International Trade e whaapea o se tūla whono whaapawave sa whaatanga mai e le whalepaepae e le whaatanga I nai pe tu I nai se pule e whai ai tariffs po tutongi whaopopo I so se atunu. Ua whai roa ira ua o watu le la asanga ua o iei Trump I ana whai ngā tariffs sa whaia na ilo le tūlanga te tau o nā au iei lana pule. Whai mai le whaamasinonga o le whaawai o Amerika e tu I nai le malosi anga tūtasi I le konkeresi e whaatonu tonu wai tūranga tau te mau ainga whaatasi mai si atunu. Mai le siri atu la se malosi anga tau le presidente. Ta ua le BBC e le ipino na whaero ane le ai unga a e whaaurua ma le apiri le whainga malo a Trump. O le tangi e whaatatau le mata upu le ana whaaurua le Liberty Justice Center e whai masui o ni pisi nisi la iti se rima e la tau te au maia o loa mai I si atunu. O lo tuni mata ia le tele le isi stepu le whaangasoronga o le mata upu pe toi ono suia ma ave sea I le mau tariffs o tuuina e Amerika I le tele o atunu o le ralolangi. Mai Norfolk Island o se awhiwhia talitonuina o lo o awhia le tusa ma le fastful kilo le cocaine wa lipotia le mawailunga o se matawhanga I Norfolk Island. O se pepa o whaamtalanga mai le Australian Federal Police wa ta wai o le awhiwhia fōringa sa tafta whea atu le sami mai fōringa wa umi se teimi sa iai au le imaua e se tūrisi I Anson Bay I le awa uri le sorua le Vasanei. Whaidua le Radio New Zealand o lo wha awausu e suenga I le awhiwhi ma ua tarosanga I tangata o lea motu ia ripotia ne umanisi awhiwhi whaapea toe mawatu pe I lua fo'i I ngā taifale o lea tumotu. Tarmunumuli fiti whailopa po lenga le matanga luenga le soifua maloloina I le whaatupula ia peo lea awhia o tamaiti le siama le HIV. Le wata ua mariri waile to wha o e sa fia. Sa unua le fōmai o Dr. Miriam Thaggart ma le whalemai I la basa o le isi mata upu na awhia I tamaiti sa vave o lava o na vaia le tūlanga wha le tonu I soifua maloloina.
Sa lātou manato le HIV o lo a fiai, whaia loso e suenga mawhaamani ai. Mai o mai le sulusu fitu me, wa se fulu iwa cases whapea ua o atu i le wharamai, ma wa una ia ai e le matanga ruenga le whaia wawe o test, e whaamauti noa ai po o a fiata mai ti le HIV. Sa whaalawi loa talu ai le matanga ruenga o Januari le tausanga nei, na pa ua i le tupe po le funding, mo pol kalame whaatatau i le HIV i fiti, mai le taumatu stasi leo a fianga o le whaatupula ia peo i lātou e a fia i lea fo i ngase ngase. O tala na le Radio Samoa mo lau whaafong mai le neia stofi, tau ne ia manuia tele ia tiu te mawhaiva lo tātou tunu o whenga iai fo i, ia whairo i fo i a tai au i seisi whao poponga soifua. Whawhiwhianga su I whiwhiloi o le mātawa ngā luenga ia malenganga I fo Faiva le atunuku I le nei po I
Vaenga o le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o tiu te mawhaiva sa whengai ma le atunu umai le tae au se o mai fo i le rei taimi. Ia, toi whaatalo whaatuai. A o lea ua ngai mai ia le sa o le tamaitai o Melissa. Whai fo i mawhonga tau mori o le pūlenga. Ia, e mai se fo i o le au whainga luenga a le Henderson Cars. Whaatalo whaatu Melissa. Alo le sui fo manuia. Wha moe sa manuia le dei aso. Ia, e le ale tūlanga sa iai ia le anga ia tu fo i o le atunu e tau te whailoai. Ia, o manuia lava mea o manei aso, ia whatala whātu le mamalo le atunuu, ia o lo ingoa o Melissa au waa, ia o au lea o le ngawha le waa ingo le marketi, a maisi o le whatawina ta valley, one of the sales stuff. Ia, o lo tele mano no ai o mata ta valley, o lo ava noa i le mata whata valley, whai meire feeling a mamalo ta tōtunu. Veila o youths, o piki aku, i o ta vale se fulu ma le lua no foa, ta vale 5 no foa pe o se dance, ia e mai se lava o le mato company dia, o le main car dealer le i manukau, po papa tsoe o le mahintra, o le maua mato SUV, o le mahintra lua fa, i o le afoi, piki aku le sau, o le tama le sau o le SUV, e mai se le piki aku. So e whatawina la le SUV, e o le mato current promotion la le alu taimi nei until Christmas. E mo fua tuailo lua awhita la, ia ai meise la le piki aku. E mo fua tuaile le wha awhita la, o le mea lo fatu lea mai le company le Mahindra. Ai ele whaupopoina i lungo tau nei ta vale. So a whapela mana o mia se whasaswani le apalaina o ta vale. I ona bala au mai lea i o Melissa po ati i le o valu se lau, pizza stasi, po le o lua tasi, valu tasi, whātasi o. E o whai la le mato tu langale mea tau service ino ta vale. I o iai ale mato workshop e mau ai pato ta vale. Mai se ale ta vale le Mahindra. O iai foi le fale insinia service ai ta vale pe a whape mana o nia le service ino lau ta vale. Ia, malo, tā ua tele, ia le tūlanga lo iai, ia le awonanga ma le tautua o lona winga, e tāpunia i tātou le whiawhinei i le ale taimi. E tāpuni ta ia mātou le aso i le ono. So e matanga mātou mai le aso ngafua i le aso wharaili. Matsala i le iwa i le ono PM, iwa AM i le ono PM. I le aso tu ana ai e matsala i le iwa, i le 5 PM. Ia, malom. Ia, olo e fo i le... E mawhaifo ia ona whainga luenga after hours, pe a whapie o iei nisi ele o awanua le taimi le whainga luenga i le taimi o i au. E mawhaifo ana awanua i se, e mawhaifo ana ngalulua i se taimi like after hours mai le ono le sfuta si le po. Ia, malo. Whamanatu le atunu o lo mwhai o na whaifoi applications a tangata i lunga le tau Facebook page. Ia. Ia. E mawhaifo apa peo ele nga whatia o na wala au mai le telefoni o lo o iai le mato Facebook page o le Facebook page le Henderson Cars. Io e mawhai ana e fi au tusi mai ai a fiasi mai foi o lo o iai le mato address i lunga le Facebook page. O le tasi wa wha Kevin Fish Tribe Papa Toi. A whapele o lunga, e iei foi le link o lo ilunga o le page. E te apalai online mai iei pe a whape whaingatā o na sen mai au personal documents ilunga o le matu page. Ia, malo, whaaftai mo le tali poti, e sisi vaenga e te manatu e tau la wha i loa i le atunua e tā tele i tau mawai. Ia, o le siva inga sasi a whapea o e tele o a foi. A whapea te o le te sila le tau i le via trade in inga o lau ta vali. A e mato se ta vali fo. Ia e mawhai ana mato whain natu langa a whapea foi mana o mia test drive. Ia e mawhai foi ana test drive le ta vali a ele i whatau ina. Ia, malo whaaftai.
Ia, wha malo atu mo ngā luenga le lei sa wha tino le lei aso, masalo o ta ua lela a wha fsanga I lava I le tele o taimi, a o malanga ese ia le tamaita ia ati, ia, a watu ia le lei avanoa e wha tō wha mai le atu nuu mato e wha manatu mai ia le tā telefoni, wha malmole. Yeah, okay. So, manuia lava ia pai ngā malo longo le nei a fiafi ma le tue foi ati a inga le tu ai o ngā luenga. Ia ai a mana o mia lava se fsoswani o na wala au mai lea o au. I le o lua tasi, walu tasi, wha tasi o, po le o walu se lau, fitu tasi. Whaftai tele lava Melissa, madria tele ngā luenga o tutoe o le nei a fiafi, a bese fo ia saunga le mū, le toe tali watu, a he wha soifua ia mo le nei teimi. Ia, wha soifua. Wha soifua. Ra, tamaita I o Lisa, Melissa, o ngā lue matautua mai le tātou whalta bale le nā le Henderson Cars, e ua manatua ua I loa umai tangata le au nanga nei fōi whale tā vale. Wa loa fōi nana mawhutanga male siufonga o Samoa. E te maua I le telefoni a leise tongi o walu se lau. Fitu tasi, fitu tasi. Ia leo le nā. Bala au le telefoni al tamaita I o Melissa ile o lua tasi fa o lua tasi valu tasi fa tasi o Henderson Cars se lau I vasful mal fa Cavendish Drive I Papatoetoe I Manukau o le ua sful mal 5 minute ua te ai nei ia le tu la elima I le Gagaifo Faiva o le atu nuu fa malo atu le ngā dudue Fa malo fo I le tau atai mo le lava papale I le nei aso, o le nau koloki le kele o kāra isi and signed off. Ia, ma ia manuia fo I le Gagaifo Faiva. Ia, ma le anga I atu I maota malawa, ina ia saunga le mū I lunga le ala tele, le whetaalo loa I o le atu nuu I le toi fo I atu I a inga. Ai, e iei fo le si vaenga le na ua tāpena mai, a wā le si fipo. Ia, o le talo le nā, ia maua le saunga le mū mata I tūina safety rules and regulations inside the working environment. Mata I tū. O tū la whono ma lava so se whale whai ngā ruenga lava. Ua umana wha tū la whono ina. E te tau o na iai ni tū la whono e pui ai. Le saunga le mū o tangata. Whai tau fo I lau kon kalati. Your job description. What does it involve? Lala mea le nā I tono lau job description. Whamai, ele oe se ingsingia. Nā oe e te vaia o loa ia e luatu le pau fo le conveyor belt. Ele oe se ingsingia a pere masinga e kangola ia le e loke ia ma tanko le masingi. Ele o se mea ngā oi ngofo ma whawhikai le kua ua pere masiki. Malo le lei. E ele numero e te vili ai le standby engineer supposedly will be assigned and allocated for the night shift. E te vili la e ringsingianga. E sa ua tangola ua male awhio le mea. E le o le tango o e tango le mea wai le o sau tiute le na. A talo whai le tina. Ia 14 le whionga 14 le au ngā upu to muli mai le atau se vea o le matatu matou I Brisbane. Ioe. Nono winga la fu I le lei ma matango fia le talo le tau. Fatalo fatu le uso ya Bryce. Alo le se fomduia. After ile mafuta mai le au langa bale tautua. O le Gagaifo Faiva ma le atau se vea le lei fiafio le astrofi. O Tusa. Missy Kau, talo fa Tusa. Fa pe foi lo so ya Esau J. Moore. So it's almost Friday. Yes, of course. Alofa from Sydney, Australia. Pa imispati talo fa lava malol so fomduia o tausilinu u flower Donahue talo fa. Yeah. Fatalo fatu tato por kalambe por fia lavalo e fa fonga mai ai. Share our program on Facebook and also share our program on YouTube channel. Fatalo fa ya to lo longa o le tato YouTube channel. E moni Samuelu talo falava malole so fomenria. Ya oile
pa i mispati o whapa ia whepuleai, alo le soifua manuia, oi le silea talo fai. O Luse, talofa Luse, alo le soifua manuia, o Terini, alo le soifua, whaaftaili mafuta mai, vai o le alofa, ia oi vai o le alofa lafi, a leifi, talofa lava. Ia, whaatalofa atu fo ia sene asiata, ia po sene anita, alo le soifua manuia, o Molivaa, and Daisy Apsala, talofa atu I Melbourne, o lo o whaafonga mai ai, ia whapena fo o Daisy, malo soifua, ia o le atatu wo. Ti tatu tala no fo I mea o lo tutupu nei, le la ua, avatu li pote fo I ale, fai lau tusi le fono, whaasilisila mai fo I ale ao le malo, o le awha wau e le fionga ia fi me, malana vaenga to sulma to lima, le malo tau ave, malo wha wau le tu mau, se iau o ina mai, o le whainga pānota, o na toe pale mai leo seisi whainga malo. O le si vaenga leo o talano ina le teimile nei. O le paia inga lea le tu mai atu lona sfulma le ono, ia ma le paia inga lona sfulma lima, lo mai tawina ai, ia le tūlanga o lo a afia ia le whongoftalai ma le sui whongoftalai, I le payroll. O lona winga, e iai fo I le whongoftalai ma le sui whongoftalai, I to tonu o le malo tau ave. Ia. A mantua mai o le o toi usuia le fono. O le o toi iai se pare mene, ua na o le pūlenga whaatonu o le executive, le ia il tamai tai pārmia, ia ma minister to sfulma to lima. A o lea lava, e wha wau o na tutongi. Ma o lea la fo ile nā, lea na utou wha fongai, I mea mālie, o le paia inga lona sfulma le ono ina uafiu tuli tangata nei ua tūle malofo, a ele I mawhaia. Ele I fio ese ma le mauta. Lea fo I la na watua I o le a whaatino le whaatautonga I le mauta whono ma le paramene I tia whau. A whai mai, o la ua ave le ki, ma malanga ma le fionga I le whongoftalai sa I eile, nā vai tau. Tapuni atoa, whai e loi whafo le whale ie. Whasiringia le mata upule, a whai mai, o la ia le malo whaauau. La fo I maua o la tongi la ua ma le sui whongoftalai. Local whalfono, loka tuai ma le fale le tā ua o le whalfono, wa fiu a sua se mea anga ia anga isi. La laki mi olu ka whanga ma le konga ngiu la inga kai Whatu ai fo I le mahali o mea sa atula I ma tupu mai le lava I tau. Ua tātou toi tū ma tilo ma toi tepa I tua. I mea sa tupu ma mea sa. Lea la na mai le sau noanga le tamaita I pāremia. E fōringa mai o le whongoftalai ma le sui whongoftalai. Na te e fua, ma maua fua o la tutongi. Se ia o lawa I le taimi na uma I le whainga pānota. Ma pale mai le si whainga mālo. Tun kua laki ngai ka ngaka. Ia o tele pole hei. Awa o sia uto ino tole e fua sa tu la I mai le tofi le nawa I tau. Ia whape na fo I keti. Winga la langa maua ngai se ringi ngai. To ina le teimi fo le malo longa ki le masi ma le tausanga fo se ia o lava le teimi na whai ele whainga pālonta I le asolus fu ma le tasi I le masino a perila. Ia le na, o lea la ua fasiringia nei. Peo no wha awau no tutongi le whongoftalai, ma le sui whongoftalai, e le malo wha awau a ule o toi whaia se whono pe toi usuia se whono. Nea la fasiringia I whai mai. O le a lale. O le a lale wha awai, o le atu la whono, ma le imea. Ia, wha mautu mai, aso tolu o yuni, fio mai le fio ngai lea malu le malo. Le o mana tu atu i eile, sa pelu, vo le maleanga ese le no wha atu i a te outou. E arua ni mea uma, a ua wha amata ele te mai ta I pale mia le a penga. Wha amata uma pito e lua o le anga ese.
Lea na ona taapea, lea o te lea sisi me toi mawhai i ai. Whai mai loma le fionga le tamai tai pārmia. Lau fionga lea mamalu le maleo. Au te tuina atu ia te oe le neianga ese wa uma ona wha maai uma ona i tu lua. A fio mai loe whaila o ngā luenga. You know, I've always said that all along. The final weapon to be used by the Prime Minister is to advise the head of states to dissolve Parliament officially. And now it will be the 3rd of June, which is Tuesday next week, straight after Independence celebration. Yeah. Malo matalena. Masoi, ia whapefo i peseta fotuali I fale mayava. Lola say for Maria, Vaftaile Mafutamai. Share our program on Facebook page as well as our YouTube channel. Patalafatu Barbara Rodney, Lola say for Vaftaile Mafutamai, ile au unanga. Watching you from Yucca Valley in California. Talofai, ya tatu tangata umolo nofoi. Le state o California fatalo fatu. Le state o Hawaii fatalo fatu. Ya ma o folo fatu fo I ngā ruenga ma o tau Faiva o lo o fatino ai au tau atinae. Talo fatu whapitoa le tinao le tātou ainga anti whaalave lave afa masanga poe la ulu ia ma le tua whenepele ia Ivana ma le tamaitai o Ashivana masiona to lua I Kahuku Bay I la ie Hawaii. Alo le ngā lue, alo fo I no sai. Anga leile atua le tinao le tātou ainga. Ia mangase ngase fo I o le tino no le soifua matua. O iai. Ia ai ma e wale lofa ma le anga le lei o le tātou matai sili lang. O iwa sfuma le whātou sanga o le tātou tina. Patalo fatu I o tina pele. Leu rua I o li I so alo la feitele fa pale mata o le lofa so alo la bea e te va vai tu fo yo le mata ma aka mai ma tapu ai mai talo fa mam alo le si fu ma lo fo le nga lua le nias o si o tina ale o tu lata le balus fu ma le fata o sanga le matua la vai fai hao yo o alu la vai fai na vasenga le ngata I vasenga o a onga ale lotu ia e whapena fo le institute o isi ana vasenga e whaianga a wa o ina ai ia tamaiti o le universite I le papa I ngala ngala the National University of Samoa malo mama on site vai leo le sengi e wha kufo e se leo a se I leo le sengi talo whai si o tina mataua nonu talo whalava Victoria Philly talo from Victoria malo le so for Maria I le neva ngo le fiafi o le ua lau muru ia mana no fai atu ia o tau na I maila o vea po walua e vai aso taluai tolu vai aso taluai na sa wala o vea I mai fa mai vea mai vea o faku molea ai vai mai e le mea le o lo va tu la mea na o lo mai lanu mea mata va tu lanu mea mata la le wingo lo tala mai e te loa fo ile me ta o le lanu mea mata fa palangi la o le green grass of home okay vai le ulo lo bea alu atua alu tonu tilo whalongolongo to e sa umbal faspepa ia te. Whaklele mea. Mea le lanu mea mata al tautua. Ai, whakseli. Wiki kau kole kiki mai alu mai sa uma mea a maua oi lokai oi lau mea. A leo lau manu ia nei. Se I whatali talipe sa ol talala ve alena o mai. O lau manu ia o se teimi o le vai aso fau pe a mai o na tatala alo ia filifili ma no tanga o le pale mene ma whata ape alo ia I le ma le lenga le fionga le amalu o le malo ma se sauni ngā lotu e wha to wha ai ia
Ma wha ma vai atu I le paia inga lona sifunu ma le fitu le tala wha solopito o le malo Samoa ma lona tuto tasi. Ia. O na tala iai fo I leo no tanga. Lea o whapena o na tau fiofia I whaipule mai le whailo o nisi pati whai o le anga I tapena. Ia po le anga I le HRPP. Po le anga I le whatuatua I le atua Samoa watasi. Ia pe anga I fo I le tumua ma pule Republican. Ia tasi le na vaenga whai le whape mai. O mai le tonu o le whainga malo. Faiva lele me whaino mai mamai. Ala talala. A whai wale umana le stala. La me tau whaatalitali fua la I se palota. Olo e mai se whalele na tau sila la ia lea. E le matua lo lofi atu o tangata. Leo mua whaatino. Se vaenga le tau manu lauti. O e mai whalele wha. Nau tau tonu la ia le aile o le talanoa mai whapena. Fo le aile whai le whainga palota. Se io atu. Se I maoni tupe. O na mai la ia lea. O se whalele se tasi aile wha. Ko ai ga mea matautia na lea la ua talanoa mai le vaenga le la. Faiva lele pe au atu tonu. So what I'm saying, so instead of you being part of the parliament or the government, go and get 4 planes right now. Go and get 4 737 Boeing jets. Bring it on. There will be a huge rally of support behind you, rather than waiting for the general election and waiting whether you're going to get into parliament or not. Yeah, e sa ol belu tal no tu Samoa. E se me tau fa ilo mai ile na ana batau. Ana lo le la le se ba le temne fa au nga la le temile nei. Fa tino ai ia upu ia o fa leo. No tu tal tonu le ai. Matua Itali tonu lava Samoa. Ia te o tau ma le mele o tau fa ia. Fa nga mai au tau tu pele fa il campaign ia ma le tulanga na. Ai ul fa tali se io atu tonu na va ila ile tupe la le malo po ni ai talafu po ni no nga tupe fo e fa ia mai e se vale ia le na ia ta ua le na ale mele o fa to ale o fa long tu nei to fo ila tala le ve ale na I mai nei fa tu lan me mata fa tal mo green ia o fatu ia mana tua o lan me mata pe o le lanu le na ale tautua pe ia lai u ile mo palusalue le ma va tu ia le pule fa mau o le lanu me mata e taula no I fo e fa no ia palusalue e va tu le authorization le fa nga I le lanu me mata le stala I lo o le fionga de consula ia tala foi tatu te tali ai more ata ma le fia o ke fa malo mai ngalo o vai ma ku o malo fe malo fali ia le fe mai e moni e mai ai mai ongi va le pepa fo e ka alo I ma kali ka maki ia le lei ora o bale lo tala noi le ta wo tele le ole mata upule ole ta to se singa fu wa mai tau mai sa mo se te mo le nei le tala fa so le pito le la ai mai se le ta to no pele o sa mo ele atoa ia le lima tau sanga le paia inga ale la ta to walo pea e fa manatu le ta to tuto ta simbole ono sfuma le tolu tau sanga le matua sa mo o le ala fo ila le au te whaafta i fo I le tumaita le safa pito ia I le panemia. O le loto tele ina ia wha wau pea o na whaatino le tātou celebration ma le tātou sisi ngā fua. Ma wha manatu ai lea vaenga o le tala wha solopito le atunu.
E le whaia mō nisi, a o lo whaia mō nā sā le ngasū o le tai au, mamana tua ai i la tau. I le whōlaunga Samoa, ma ua whai langi le tuli ngasia. Ai whaia fōi ma le nganga, ina ia whai ma whamana tunga i loto ma nganga o tātou tangata. Ma le tūpulanga fau, ma le tūpulanga whai mai, mō nei mālua. Maona talatu, maona talatu. Ai sea, o ana nafi na tā pena ai lo tātou tai au le nei. O le so ma lo tātou tai au, tātou te tā pena mā whiwhi, ma momoli i lima, o tātou whanau ma tūpulanga ma te tai o Samoa mo a tai au. Our todays were built from yesterdays. And tomorrows will be built from the dreams and the work and our journey today. Awana I tu fuaina au ngā tupulanga Samoa e mātu oti, e mafaufaoti. Ia iai se saumolia, ia iai se whalumanga, ia iai se mea alofa, e moli mo isi te tai, ma tātou tā pena ai isi te tai mo atai au. Sa u tala noa atu se nisi o roi vaenga o leo tustala ma leo whasalau. Ma uwhai atu ai. O le mea lea, na utala noa mua atu ai. A whai lava e o atu i le teimi o le whainga pālota. E le I malue I na lava le nganga o tui le epa. E whaase e tuangal. Ai wha wau e seisi tangata fau. Le a vea ma te tai o le HRPP. Tau talitonu I ai. E li liu ma faufonga tangata. Ai sea. Ranga whafonga fua. Leo o I le tausanga ma ale ua mātu tua o tātou te tai. E ta tau o na iai se punawa I fau o le tupulanga lea o lo o whai mai. E whai ma te tai. O ti ute la ma matawhai oi a te tai mātu tua sinia. La tau te ta pena leisi te ngata. Ma mamanu lo na titi. Ma su I le ula e lafo iai o la tau tau au. Au tau sila mai la iau ngā tamā, ma au ngā te tai. Ese le ata mamai na whai ele whilinga a o iai ma tau le lea le sunga atu le epa. Ma sau le mafau. Ma ai le penitala. O le tau tā tupu o lona malosi, ma lona angawaa, ma lona silafia. Tā penanga nāto ina mātua. Lea la ua o mai nei, ua valus fulma le lua tausanga le toina. Ai fasili atu le tamawha le nganga. O iei sisi. O lau tiute le nā, tā pena ai ma tapue. Ma whaafai lele seisi tei. Tala vau, la usi. Lona malosi, ma lona angawaa, ma lona tamai. Lafo iei le ngā luenga. Tu mai oi tua e foi mai ai, ma whauli le ngā luenga. La le tala, no one is qualified. Lei seisi, e angawaa. Ala o prediction le nā. La fo ino nofoa ma whaatalitali ma whaalongolongo I upu o te tautalai. Ma mea au te whaari manino atu. E o matutupu mea nei. Le fo uto whaafonga lama iai. Le asa mea te lei tautala iai. Ma whaaleo atu. E tai pei o sina tamai valo anga whaatau waa fōlele. Aina tupu. Tutupu. Le ala au te whae o tuai au la tau ia. Talo whae, I le hero pipi o se pati le lei. Lona whaawai mai lava I le amatanga.
O se tasi o navatau na lai o na umi o na maupopo. It was the collective consensus, that's the word. It was the collective consensus that kept them together without any frictions or fractions within the caucus. O o maritemi wa tau o na iai ni taitai talavou on the way up, rising to the call. Ale mawhai. Ia tau te wawa ai fo iai I mea lea tupu mai. He's had his time. My personal observation and profiling and the analysis on these leaders. Sisila iai. Tau o na tātu o mea nisi taitai talabou, la aiti. Iri whapeu whakne o la aiki keli. Talabou, wa iai ia le anga waa male to mai. Wa iai fo I wa tai lua, tai tolu paya inga I tonu o le paramene. Wa malama lama mai loa le lei. Tūlanga o whainga whawaya o malo. Malama lama I tūlafono, ai maise le tūlafono whawaya ma le tūlafono mawulunga. The supreme law, the Constitution of Samoa. Malama lama I le wā. Maisi atunu. International relationships. O le tāua le nā. Auto si sila la iai. Samoa politically across the political spectrum and arena will lose out one full generation of young people. O le amisia nei, lesi pāne ta tele lava malisi au ngā tūpulanga talavou. Rango leo le ase e le 5 tausanga. Na ase e le 5 tausanga. Wa mātutua I lava a o le mawhai o na whaasoa atu. I leisi au ngā tūpulanga sa te tau o na tūla I mai. A o tā pena sa uni e malo lo retire, pensione, manu malo isi. I feel like tala, while I'm analyzing this, and my observation with these leaders, e uma foi o tango e whaile profile, le fionga le te mai tai, pāle mia, whapena foi, ia le sunga laudi. It's only fair and bold and brave. A while to tini ni balmala, mali tala no I mata upu nei. Pea wawa ai whaale mawhau whau lava iai. I lesi au ngā tūpulanga a toa lava leo le fast food tausanga. Leo o I tui le epa I le balu sfuma le lua tausanga. Wa misi a toa lava lesi tūpulanga o tai ia. Sa tūtula I mai. O leo o toi ina ma matua, ma soifua matua I lava I le tofi. O whaatolu o na sao noa ma avatu le mana onga o tui le epa. O lana alu muri alea. O malana whainga palonta. Toi saulesi pae inga. Amata mai le pae inga lon sifurma le 5. O lana toi alu lava lea. O lana toi tā lea. O mai le pae inga lon sifuru ono. Wa toi tulai mai fōna. O le tala lava lea. O la u toi tā muri lea. O la u toi alu fōi lea. O mai le pae inga lea sifuru fitu. O le mea tasi. Dea la, o mai I le pae inga lona sifuru ma le balu. Lea fo'i ua toe ta talo atu. E toe fia alu le tofi. That's my own personal opinion, personal look, analysis, and observation, profiling this particular leader. You know, e ai fui langona lango tangata. E tangata na lato lango ai lava, ma lango ai lava, ma whapenao na muri tai ai.
But there is a segment that there is a fall off. E ai le taimi, e tau muri muri ei tangata i ei taimi, people have enough of the same old kind of leadership. Ia, o na sui fo la ia leo la ngona tangata. Ai mai se fo i o le tu malo wa whaatolu na whai le tu malo, ma tau fiu fia ia tau, neno tala noa i e le tano awa i le astona. Whainga palota le nei. Le a fia ia te tau o tangata, o whea la le ia te tau, o loo pui puia e le vaenga whawhaile. Ua manatu ai ina ia oa se, o le whai se palota a le tu malo. Tau mi ai la ia le malea ia te tau, a le si sui, o le fia ta mo e matau vā i le tofi e whaila na tautua. Aia, wa tau mia. Aia, ma le pule whasao. Tau fiu me le sao, le aia te tau alona ainga. Ma whaatonu, o lau tau o e kisi, e alu uma ia pai ma la whai, ia pai lea. Awa le palota sisi, ia la whai. O tau whafonga e. Pulenga mamalu o lim fai pule o nu, mai tu malo, o le a whape na fōi o na si. Ia la tu la fono e wha mamalu ai. O ai wa mua sulu atu o se sui tau wā. O le mea lana la tu lai mai. O le whai mea whapito. Ma ua waai e loa e tasi le tangata e alu. Le aise palota le nai tu malo. Whaasala uma i la tau e leu siustai i le fono le nuu pulenga li i mwhai pule e le ngata le nuu pe fia nuu i tutono le nai tu malo ai maise le i tu malo a tō ma le la tu tofa. Think about it. What I'm saying is the truth. Ele se se. A fia le ia te tau le tangata tō tasi, e se le mea le manatu e palota ia. A fia le ia te tau le ainga, ua whaatonu mai e le sao, i le ana pule whasao, le mea tau te palota ia. A fia le ia te tau, a le tangata o le sui tau vā o lo fia te moe e tau vai le tofi o le tumalo. Aisea, o sui fui whainga ua whai. Ale pulenga mamalu lea nuu i tono le tumalo. Ua manatu ai. E le ai seisi sui tau vā e ta moe e tau vā a ngai i le sui lau whiriwhiri mai e le tumalo. And that's not right. That is not right. E lea o se mea sao matala whia ngai le nā mea. No mai leo o la utalandoa o tātou iai lava i le whainga pānota. O le i whaia le whainga pānota. O le luafe sfumarifitu, o le pae ingalon sfumarifitu. Sa masani ona o la unga atu ai i a tātou porkalame ai maise. O le tō tele o sui o le HRPP i lea i tu malo, ma le i tu malo. Lea lau au mai nei, o amatua i sa o lava le saunoanga le sunga atu le epa lau whai. There are many lessons that now to le epa and HRPP have learned throughout the last election. Fifi o whalongolongo atu le saunoanga atu le epa. Tele mea na tutupu, ma tele mea ua toia o ina ai lona tulanga whaatitai. Ma o leala, wale o toe to lua pe to tolu ni suia le HRPP e o e tau wā e se i tu malo e tasi. Mana ia. Mana ia tele. Ma o le tā ua fo i la le nā. O le a wāsanga tutusai. The playing field will be level and it will be nice to watch
A manei le matamata ma le tātou wāwainga iai. Awa o le mea whaaleanga pānota. Le tele o ni sui e tāmu moe, ise I tu malo. E tasi la se sui o seisi pāti whapawhai. Eo na I lolola ele e nāna mea le atu lai mai, spilik I pālota. Na le mautonu la aia lea po oi saole. E tu mai aia, e tasi le sui la e tu mai. Le ngai whaitau mea tangata. Whapelo tangata o le nuu. E toa whāsui e tā momo I lalo o le pāti e tasi. E le wā lea tangata tasi ale. Le mawhauwhaunga I tua o le whaiunga tangata. Vai. E le mua uma o tau te le e o uma I tonu tau toa wha. Nāle me o le whai e ise tonu. Awe le whātu tuanga ise tangata e tō tasi o nei loa aila ia le ina. Le mauti noa o le manuia o le napalota. A o oe la le la elu. I rea se whea o le malo ma le tula fono I a tātou soa lau pulenga. Mai sau lusfulu afe mau. Ave sau sfulu afe maa lesi ko inga ngale poe ave sanga piki apu po lea se mea. Ave eise kwaka eka o rau whangua se I whai elea ki ngai male whale o ngako inga. Those kind of deals. I mean, the courts does not have any business or any affair to intervene with such na mana yola yole. Fa pe la fo la le tu la I mai. Il fa tu I le tu Samoa tas. Sa u avatu ai. Tot tilu ne ai. O se tasi le fa fita u le tu la I mai. I le taimi e tūla lata I le pālonta. O le ālanga mai nei, I sui e fia tau wā, e o I o. I le whatuatua I le tua Samoa watasi. E fia tā momo I lalo le lato fua. Ai la utala, e te tau na fili tupe toa, ma le manoa, ma le mautinoa. O alava ne I tupu se mea whapea. E lua I nai mamate I ai. Le lua o ni sui. Ai te tau na tasi se sui. E ta moe. O le sui au tūle nā. Ia, ma se sui e tō tasi e ta moe whātū tō tasi. Fair and square. I tū malo umalawa. Tā ua le nā. O wawai atu. E ia le pattern po le trend po e se le whaatulangana leo te wawai atu iai I mea lo tupu mai tono o matanga ruenga al malo. Different ministries. E o mai teimi le leo lea I whai manatua sa o whaatalanoa na I se tasi o tātou Porkalambe o le tano ava. Ia ma le Gagaifo Faiva. Le pulasili ole pulenga o tangata tā whao. Samoa Tourism Authority, le fionga I ato le fō pativaini. Leo wha malolo nei wasili atu le tolu masina talu na wha malolo. A lena usa ili atu le tātou producer se I au mai. Toi au mai lato le fō ilunga se I mātale no. Pe mafua se a pe o tau fia fōi. Ona le wha malolo. O tau fia fōi I se avanoa e mātale no ai. O mene tau na whaasoe le tano, o lea me mafuai nei mea. Wha malolo mai le minister, wha malolo le tu mau, le uma le tolu masina, talu na malolo le fionga I le tamaitai, to le fō pativaine. A le fōi wha malolo mai anu le la. Ma le CEO o le matanga aluenga of sota inga ma telefoni ma wha matalanga. CEO of Communication. E ele lola. Na wha malolo mai fōi o ile office o le regulator. Le pūlenga wha tonu tonu. Dale mele tulai mai. What is the trend and why is this pattern happening to chief executive officers
of different ministries in the government of Samoa. Fia I loa tangata. Fia malamalama tangata. There are no clear reasons, but the investigations are ongoing right now. No, mai leo le talanoa. Oi se, uma tātou news. Auto te o se. Langa e tā ua le tāo tātou talafou. I vai whanua i le ngana Peritania. Tātou te mālamala mai I mea o le tupu I New Zealand. E leo ngā le tātou pala I mea o le tupu I Samoa. A kau ke leo ngofo I Samoa. Ai tā ua lo mālamala I mea leo lo tupu I New Zealand e. Ia, ona I loa ia walanga o le siusio manga o le tātou te nonofo ai. Ma tātou wola I lana tula fono. Si med whafonga o tātou telefou I vai whanua mō le teimi muli I le ngana Peritania. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se ki a Radio Samoa. In this update, the government signalling changes to freshwater regulations within proposals for the Resource Management Act. Its 3 discussion documents released today propose amending 12 current directions and adding 4 new ones. Federated Farmers says the health and well-being of water is being put ahead of all other considerations. Vice President Colin Hurst says there's no question the environment is very important, but so is economic activity. Do we want to lock up our farms and not have any productivity and have a super pristine environment? Or do we want to strike a little bit of balance so it's a win-win for all of the community? McDonald's has been granted resource consent to build on Kepa Road in Auckland's Orake. The chain has been trying to get approval for a 24/7 drive-through since 2023. Here's Council reporter Jacob Jones. Its original bid was withdrawn after a petition in opposition gained more than 2,000 signatures. It was then put out to public consultation. A 67-year-old church on the site was demolished in March last year. A Kiwi-led task force has intercepted thousands of kilograms of drugs worth nearly $2 billion New Zealand dollars. Navy frigate HMS Lancaster teams secured 6 crew on a suspicious small cargo vessel in the North Arabian Sea last week. They found 50 packages containing 1,000 k's of heroin, almost 700 kilos of hashish and 6 kilos of amphetamine tablets. Organ Donation New Zealand's encouraging Kiwis to make it clear what they want after death. An annual report shows 70 people donated organs, another 72 donated tissue. Donor coordinator team leader Sue Garland says donating is often uncomfortable and left unspoken, but discussion can be kept light and as general as possible. That's news. In sport, All Blacks lock Patrick Tuipulotu has revealed he's turned down offers to return to Japan full-time, but his 3-year contract extension with New Zealand Rugby does not include an offshore sabbatical. The Oklahoma City Thunder have made history in whipping the Minnesota Timberwolves to make the NBA basketball finals, becoming the second youngest team to ever reach the season showdown. Western Conference Series MVP Shai Gilgeous-Alexander told ESPN they've battled some demons to achieve success. A couple years I got here, there's some really dark times in this arena, not fun times, and these fans have been by our side through thick and thin, so we appreciate them first and foremost. In that sport.
Ia le nā, whawhiwhianga whaana nuku ana mua o pese pesenga le nā. O leo whai pese tu whaatasi a li mwhai pule o whala tai. Ma leo whio anga o sol solo. Ia, e mana ia fo isi dawa e ngai whalongolongo mai aina i te mam tina mātutua. O wa o tuainga musika le nā e fia fo i ai i lātou. Whamalu atu le tātou YouTube channel. O le nā e matua i lunga le volume. Au te leiloa se isiaki fwai o tau la ia po o le ale me o whale tonu ai o tau malau tau audio i lunga o le YouTube channel. Ona tau walunga leo se manatu e le leia fiafi le ngā Gagaifo Faiva o le tunu ma ua mapu mai i maota malawa. O nisi foi o lo lunga lava o le ala tele le teimi le nei. Asi le sila foi, i le ti munga lea o lo o pau le teimi le nei, mai i manukau te lo foi o vaenga umalava o kilani. Ia, toi avatu ai foi i ale lapta inga. Ia, ma tuatu i o au tafa, fai maaria lo sa. O leanga le tala le tau, i le malosi ti munga lo pau nei. O le so, a o le ia matalia tau ulubanga le whaamsinonga leo lo o whaanga solo nei ba ua tā ue tātou The Trial and the Case of the Century. Fia se lautau sanga ua tua nai ba le tala wha solo pito fo i o le malo Samoa malana whaamsinonga whato awa aile intua i mea whapea e o le se laumon tupu ia morimau. Tolu aso le morimau o le fionga i le komisino leo te lenga ia o paau longo i Tino Filippo. Mai atu la futia na. Ai na mua au maia le lapata inga malosi mai le fionga i le te maita i whaamasino o lo pule whaamalu i le whaamasinonga lo whaatino le teimi nei. Honorable Justice talasa atoa sa anga. Malapta ia ai se tasi o lo moli o le toono lea, le ftalenga ia lio, whaatau malama au wawa la vea. Ma o lea lapta inga. Ina ia tau fia ai ia lio o na toe alu i lungo le social media. Ma whaasala lau ai tau ulumanga o le whaamsinonga. Ai o le mea tāwai, e le i whaapea ua soli ai ma tuu māua lalo ai ia se tu la fono o le whaamsinonga. Ma la ia leu au mai la ia le vaenga lea. E lapta ia ai nei te i fwoi ua vea mani lape mulmuliane. O le ua sao no le fionga i le tumaita i whaapasino. O lo o iai ia tangata o le utustala ma lau whaasala lau o le anga i atu. Lātou te au maia ma li potia tala ma tau ulumanga o le whaamsinonga. Ia le fwoi la ua tā ua usi usta i ai ia le tofa i ali o le vea whaatau malama a uaba o se tūlanga le lei le nā. Ia au alavani i toi ei nisi mea e toi lapi le pea ai. Ia ma toi mōli ai ma whaopopo nisi mōli anga tātou te le mana o mia. Ona o le tātou leo si usta i o le tula whono. Se i vanga nala, wa o mai se whaatolunga whaalaua i tele, e tau fia ai ia le autustala ma le au whaasala lau. Ai o te manatu e le o se mea te tau ma le ami o tonu, ona tau fia ai ia le au whaasala lau ma le au tusitala. Leanga e te tau, ona whaafonga le atunu uma malama i mea uma i olo o whaia i tonu i leanga e whaasa o na pue ni ata, ma pu e foi ni leo o molimau. I le teimi e wha leo i a lātou molimau. E tā ua. Because of the demand in the high public interest of this trial of the century. It's unusual and it will go down history as the longest ever trial in the history of Samoa's court and the judiciary. Le lau uma na lapta ia le tofa ia li o.
Ia mau te manatu fo I ua usu sta iai. Lea solo le whare nei o le taurumanga o le whamsinonga. Tolu aso o tu I fesiri ia le mori maua le afionga I le komisina. Ao leso, na matua whaisa o tu lava I le KC. Ale vaenga la uli, le lo ia lo tu nei e puipuia morianga ia e whaasanga la uli malana vaenga, e to lima. Whamai le KC. The KC accuses the police commissioner for the conflict of interest. Mawasiri lo ia pe malama ia le fionga I le komisina le meta o le conflict of interest. A wha Samoa, o le fete na inga, o le tūlafono, malona mana onga, malona tūlanga wha kome sina. O le teitai, e wha atili lau mea uma I ai ngā luenga, ma le wa ai al mata ngā luenga le leo. Ena o whasiri ia le mata upu leo, o le conflict of interest, po le fete na I o lona langona, malona tūlanga, malana ngā luenga I tono le mata ngā luenga. Ai tali mai le fionga I le komisina. O te leilo, whamatala mai la, po le ale winga conflict of interest. Ia le lana whamatala lo. Whai mai. Whai mai le tala le keisi. Mua. O oio le komisina. Whaulu lunga le matanga alwenga. O oio le komisina o le fo I whai lautangi. Whaasanga ia Samuel. Tolu. O oe fo I o lea lava e te sue ina e oe lava ia ma lau matanga luenga. Lau lava tangi. Wha. O le tangi e oe. Sue e oe. Wha tonu e oe. Leo ina ia whaia loa mori mau. O ia whaia loa mori anga whaasanga ia Samuel. Toi sau malisi tala I tu ale. Ale whamasino. You are corrupt. Whai sa o lava iai I le keisi. E te whai mea pi o pio. Ma le sao, ma le whamaoni. O winga ngau le upu corrupt. O le wha ngā fo I la ia lea. O se malu si angai ese atu. O ia o le komisina ma steita I whaatino ai le ngā ioinga ma le saidiringa lea. A sau I tua malesi upu alesi fo I lo ia. E pepelo le komisina. He is lying by changing his story and statements over and over again. Vai upu e lafo e lo ia ia. Dei ma se fefe. Langa le toi pāpupunia. Le saulotonga lea. Le fola lea. E ta alo ai lo ia. Defense lawyers. KCs from Auckland, New Zealand. Ai sea. E pepelo. Le mori mau ale komisina. Ai sea. Leanga he fe sui ai ma mau ai. Lona manatu malana faa matalanga e winga I lana mori mau. I teimi lea malesi teimi. I la uva va aie. E le mele tilo iai. E le mea lea ua a mata ai ona tamua ia le fionga le komisina I le mata upule nei. O le ulua I mori mau. I leo o talitonunga. Wa leo o nei le sue na povi. Ana nafi. A o leso,
ua o nei le mata upu, ua uma nei o na tāle moli mau, ma le tala noanga a le sunga ya Samuelu, ma le tofa ya Siata, e lunga le tauta iae, i tū la ma le luasfu ma le wha minute, sa tā a toa ai i to tonu o le kiripi, i tonu o le mautafono ma le parmene. Mo o nei la le suenga, i povi. Whea na whatau mai povi. A whea na mai eile tupe na whatau mai povi. Walo tea i nā. Le tu i nā tu. O le tupe na maua na whai ai ia siou ia makiwhi ngā Sam. O le tupe na mai i le whaipule o le i tu malo. Whale ata le tolu. Nā o lewa na lau manu ia le ingoa. Toi sua ina. O le alu whaafia. O Samuelu i oi le ofisa o leo leo. Ma fia tala no atu ile komisina. Ai le amana ia. Le ai se ngai o inga e whaia iai. Ona o le manatu. O se tangata soli tu la fono. Lea fo isa iai o na morianga. Ma wha mauni o na morianga. Ona o mai lola ia leo le KC, le lo ia la uli malana vaenga, fesili lo le komisina. Ua e whaila ina molianga whaasanga ya Samuelu, ona ua e ita, ma ua e maasiasi le molimau o Samuelu, ua sila i eile lalolangi, ua wha e atu le porkalame le asiata. E sao? Ai whai mai le komisina. Ua whaaleanga ina lo tangata. Tā ua fo e le komisina. Na matua oso ai malona toto maulunga alu le whalmai. Ma wha mauni ai. I le certificate le fo maina wa ia. Ua maua lunga le toto. Ona e mafua mai le mori maulea. O isi la tangata i e to lua le la ngā solo mai nei. Ta whewhe i le mata upu. Wala langa o mai lunga mea. Au tau malama masa mua. I la utala na whai atu lua vai asu taluai ma o pespese atu e lava si. O o mai i le asunga fua na amatai. O la au tau sila iai. Expect the unexpected. There are many people implicated o le tele o i ngō tangata lela a sau mai lunga le mea lea. Ai a fiai maisi mea. When you connect the dots, they are all implicated and they are interrelated issues about all this hit and run and many others. Lea la wala ngā meilo. Le tangata na mai le tupe. Oina mai le tupe. Moli mau Samuelu lo ta uai o le tupe na au mai ya le ala limoni. Mana tua, le tātou tele o toe tala noa ini mea wha ngā pelo mani mea ni mea o lo tau mafau, ma tau fafau ni ngoa lea ua mention i tutonu ole moli mau ma le maota wha amsino. Olo na winga la le mele la tu lai mai nei. O le a fesili nei lo ia o le KC ma la auli, ma le vaenga. O le a tau anau ma talo sanga i le fionga i te maitai whaamasino i a talasa. Sapina mai ai ia le ala i le pule limongi. Le ale winga le pule na. O le polo inga wha le tū la folo e toso mai ai e sau e tūi i le pusa o le au muri mau. Pe sa o la le tala lea ua tala noa e walae e te ena lava e li mongi ngā tele i tu ua se tupe i ai. A lea umatua muri mau i lumo le lalulangi a toa. I le toe tā ina a toa o le muri mau lea. O le tupe mai a le ala. Mea sa o i tātou tala noa i ai. I ngō tangata na lau manu ia matua i le muri mau. Ele mawhaila na toi alo i li mongi le mea lea. Pe wala o tu awae e loka mai ai e leo leo. Pe a le sau i lalo
o le polo inga ua whātonuina ai. Subpoenaed him to come and answer to these allegations. O ena vai ale tupe le kamale. E fia le kupe. A le ale mafuanga wa kong kupe ele kama. Sa fai es kamale se ngā luenga a Samuelu se ngā luenga mo oi. Nāle mo wabele kupe. Awa lesi vaenga leo le mori mau Samuelu. Lea la e o ina matua onga. Ni fesili a ngai ai awa o lea moli mau a toa na ta. O lo a fi ai malela au malosi na tu inatu. Oai, na tu inatu ele ala. Ia, iai, I lima o Samuel. Molea, mole whao ngaina. Tela o wa o le vaenga a toa le nao le moli mau. Lela ta e matamatai. Whao ngai a. Tangata wale I nai ministasi nia e to o lua o le. O wa o le case lea. O le mea le mata upu lea wa lewa na tauna awe le amatanga. As a private prosecution of conspiracy to commit murder. Murder. Hawai o hoi. Lea wasu e mua ia le tupe. Pe fia le tupe, oi na watu le tupe. Ala ue lola tangata na watu le tupe. Ale nga alo isi vai. Fai e yongi fo oro ka ilima se lau e lua. Fai e li fa tau o le lato wainga. Ta pena ai lea so fa nau o le tamao si vai. Fa tau wai ma povi ara. Fai mai le nawa I tau atoa na matau tia. Se va ainga I le tamao a inga sai le lima o Samuel. Wa lautou whawangwhong mai Samoa, a tonu ele manino lautou whalongolongo I le saunuanga le fionga lilo mai ava. But my analysis is to break this down. Ia tapu e lelei, ma va e vai lelei, ma va se vase lelei. E ma whai ula toi mamoli atu ina ia manino lelei le malamalama ma le whawhonga le atunu. Awe te whai e se whamsidonga le nambea. Nofa oi. Tustusi lau paspepa. Mai tango e koneti le mea lea, I le mea lea, ma le mafuanga le mea lea. A o le a. Le whesota inga o whamatalanga I e whai. Fo I mai lala utala ina mata apulena. Te le maunga le mea lea. O le fo e ta ua le mori mau. Ina wale aise ngā yoi ngā leo e whaia I le watu so o Samuelu. Na tangi e lo Samuelu o le a whaalawi loa lana mori mau. Apo mai loa, ma a apa mai I le media, ma le social media. Tangata whaasalalau ma le au tustala ma le au whaipolkalame. Ana le sila lal komisina o leo mal matanga wenga o leo I le matau tia o le mori mau lea ua wawa ai I fōringa o Samuelu ma whaalongo longo I tala ma upu matua inga Samuelu. Ele minoi. Minoi loa. Tau ma whai loa su e mai. Ua te le, ua pāle pomu. Remember, I told you about this trial and this case. It is all about silence. People are silenced. People are controlled. Wa puni ma pui tangata. E isi tangata. Wa le aise tangata e toi mawava. Wa ngu wa le pisa wa le tautala tangata. Aisea. Ono so tanga. The conflict of interest. Fete na inga na ona o sa bole a inga I loa uma e tangata I o lato so tanga isi mea. Malesi mea. O le mao lulunga. O to finga e ue isi tangata. There is a lot to lose. The status is at stake. People in higher positions are now implicated
in this recorded, televised witness on air, and it exploded all around and went viral around the world. Yal kangi ka mai povi for the pace. Ta ua I o le mea lea. O le wha manino. Ma tala tala I tu o tala noanga I e whai I te tonu o le tula whono ma le potu wha masino. So that the rest of the world can understand exactly what was happening. E fiu tangata ni e toi alo. Wa le ofisiri sa o ale keisi ia ia longo. Le tau wha. Wha whewhea ona e wha maonia. O morianga ia ua whaatino e Samuelu. Ma whawhau e Samuelu. Ma whauringa mai ai e te le whaatutuaina le moli mau ma le mea na tupu. Ai tali le fionga le komsina. Nana ia wha maonia mai I isi tangata ese atu na o iai le suenga a leo ma whaatala noa. A au mai le tula fono le mata upu lea. Lea lau le mawhau o le keisi ma le loi. This is a hearsay evidence. Nā le winga le upu le nā le tula fono. Wana o se tala na e whaalongo iai. Le lau o interview mai tangata I tua atu. Ai le wha maoni ai le mori mau a Samuel, malona to lua ma Marie. Le tala talanga le nā, and that is how it is broke. We break this down. Le tala tala, mai oa, vase. Ioe, ia le mata upu lea, lea wa tuli ai nei. I fesili ele lo ia le KC, ale defense legal team up. Ale sunga lauli malana vaenga. Lea la ua o lo male mata upu. Ele sunga ya tupai. Tupai sa pandi le lei malfanga. Lea sa te itai leo. O ia foi na faululu ia le suenga. Ona mata upu le nei. Ese mai lesi tangata. Ya Junior Valotu. Au lesi ngola lea na au mai iluma na lela. O le tangata e ngoa, o lesi fo I leo, o lesi fo I te leo. E ngoa ia Yeremia sua. Na wha mawai ai alu tuila, a o ia lesi tangata. Lea o lo iai le saunoang, o le mori mau o Sam. O ia na avea le telefoni, na tapu e ai e Sam le tele o ata o mea sa tutupu le aso lea, le pō lea, le vaveao lea. Alsina le la o le iel suenga le matapu nei. Fel telefoni. Auto malan tua Samoa, na o pese tua talu mai fia tausanga, o le nei case. Au te tatalo atu lava ia la uti. Tatalo atu fo I leo mal matanga alwenga. O e su e mai telefoni ma wha maunga o telefoni. Dea la atu o a iai. E le pepelo le mea le na. O wha maunga uma. O aina vili a pai ma la whai. I le a le taimi. O aile ngoe wha lai wha mau I le telefoni. La le loka uma I lunga I. Tasi le na vaenga e te tauna sa pina mai. Au mai le data le na, e mawhai o na whaali wina. E o lava I text messages o le taimi na whai le telefoni, o le ale mamao na alu le telefoni. Ma o le telefoni sa I whea I le taimi na tupu o le whaalavelave. It places the person that is a suspect at the location of where the incident happened. Ba na ia Aso umatou te whaafonga iai o te tala noa ma o pese atu ai.
Paenga bua mua ia mua su e leo. Mori mau ato ma mea umane ia sau le ai ma se telefoni. Lea la o olo ili meo le telefoni. Mea le telefoni ia Sam. Fea ata na sa tapu e na ia i tonu ina. O na ia i wha maumaunga. Tu sa lava la pele i lor telefoni lea Sam. E maua numera i lunga i le data leo lo o ia i le Vodafone Tower. Ma le Vodafone, ma le Digicel Tower. O pou mi umaia le maua i te. Ia mea ia. Le a maua. Ia le nao. Alofa mai le tua vai lua tusa so tātou maduia le nei a fiafi e lau te babai atu. Ia o teito, e whionga ia teito, ta loto, ta leni, sunga leni i au au. Ia pa ua peua pea o a oko e ti a kono ia. E whionga ia teito. E lua mea rea u pūro ule pūro ui teito. O le ave pasi le nao le a whaatalia le wa amoe. Mo le nei a fiafi. Tune in tomorrow. I want to fast now. O leu te wawai atu lava. La e whai a. Ma whaatala noa isi por kalambe isi tangata. Isi tangata e winga ili mata upu lea le io o iei le whamsidonga. A le mea mondi lea tātou te whai a. Wa tātou tala mea ua umo na tala noa ina le whamsidonga. Mea ua umo na o iei. Ioi. Awa polea malea lava. All of these people and all of you that were involved in this will be implicated, your name, and you will have a turn. Every dog will have its bone. E le teimi o le atongi atu ai, ia le pona iwi a le teifau. Mara tofu a fo ila ile meu tala. O ala nga upu fa pele tania. Ke fo alu se si fa pele. O ka fi. Ka ki fo i mea le. Yo. Tau tia le na. Tātou te talo mo le whaamsidonga. Talo mo le tamai tai whaamsino. Te talo mo le ofiso leo. Ina ia lātou tau tala sao le mea mioton. Ta talo mo i lātou o loo mōli mau. Ina ia lātou mōli mau ma le wha maoni. Ta talo mo i lātou fo i o loo mōli au. Ina ia lātou tā pena le lei. Ta talo fo i mo i lātou o iai le to mai wha apitoa. I le pui o le ia ta tau o stangata. Mai le tula fono ma ua mōlia se. Ma ua whae e se iai ni mōlianga. Ona ei mafuanga. Ia. Talo nei fiafi da ia manuia lo tātou tunu. Tau nu manuia i maonta malau. Ia ngai fo i matali ngā sua ma osi ngā taulanga. Ia mana tua le ngase o malo. Le whatua mai o na fofo i le whata ape o le palemene na o le pasia le talo le tupe pa le malo. Tātou talo mo tātou te tai. Ina ia mawhai. Ona also se moe fou i le tō whāma le whautanga i le asoa tai au. Mana nei ia whanga i le nganga ma le loto le tangata. E sa ili ai le tō whāma le whautanga. Ale ngang pa ia. Wapo o tō sila iai. O le winga le nā o le tōwha. O le moe. O le moe na sa ili. O le tōwha na sa ili le moe. O le winga tōnu wale nā i le wha le anga nuu ma muanga ngana. Ma upu e fotu ai ma whau ai le ngana. Le vaonga ngana. Asa ili tofa. E te moe lele. I ke rea moe o ngā. Moe lele. Whailau talo e moe lo. Tui natu ilu mo le tua. Ia saulo na nganga ma le nganga. O nganga o mai la mutu.
O mauli o tātou mātua o whai langi le whoranga. E o mai e musu ia te oe. I lau moe. Ma wha matala loto I lau mawhawhau. Le mea lea na wha moe ai le toa na pō. I le wheilo inga le ainga. Ina ua le maua se tonu. Ua le tasi le tō wha. Sa ili loa I le moe. O le moe mo ia. A ua wha vanga ai le atua. Lau loto ma lau wanganga. Ina ia musu mai. Mauli o lau ainga. Lea nganga pa ia. Ia te oe. Lea nganga o le atua. E te ala mama lei fua le tai au. Ua sui lau whalong. Pea na tau tala noa ma whono ta oto mani itu ana po. O itu e alo lofa ia te oe. O mauli maa nganga o lau tau lava ainga. O lau ta maa, o lau tina, o lau grandfather, o lau grandmother. Ua wawa I mai. Ua e mase, ua iai lau mana onga e te tau. O iai whalavelave mi whawhita uli ia te oe. E mana o mia se tali. O le mea le nai tupu. Te maleifua mai le tai au wa ese lau whalong. Wa ese lau langona. Wa maua le tonu. Wa maua le toa wha ma le whautanga I le mea lea le awhai. Samoa, nao na whamanatu ia te oe. Asonga fua o le vai aso fau. Pa u iei le aso lua o le masino o iuni. Le aso whanau o le tupu. Le long weekend. Tātou te whale. Mawhio mai Samoa I le maota o Samoa. Tali malo le fionga I le konsula. Le tama le malo, malona au waa. Ma le fono fau tua Samoa. Tātou uo e osi le taulanga. Ma wha manatu le tātou tūtotas. Awhio mai, matala mai au. Iona tūlanga mau popo Samoa. Te tātou uo e mamoli le whaaftaima le taulanga I le atua. E oi le tele o le ngau sā mafutia. Na tātou ui mai ai. Pe tātou te nonofo foi I nu ese. Ai le mawhai lava. Leanga oi tātou o Samoa e whaatusa le aingo le atua I le Isara I lumoni e te tala. Masusu e le whaamalama. Ma tilo atu. O ame whai. I le misia o lau ele ma mea na tātou wolai. Pe mai e pepese ma whatangisi lunga au vai ma langi le ngoa I Israelo. Samoa le nā. Ma se lei o lātou tino ne ia tāwhe tutoi le misia o whanua ma lau ele. E ma whai o na e avesea le tangata mai lona whanua ma lona lau ele. Ai le ma whai o na e avesea mai le lau ele ma le fatu o le tangata. You can take a man away from his land, from his homeland, but you will never be able to take the land out of the man's heart. Ia, le tua ia Samoa le po, ia, mangalo fo I se leo le wauna tātou whiloa I le asoa tai au. Le tātou ue tāle pese le asa vea. O le pese na tusia si o anti leo vai tupu. Leo lo whanongolongo mai Salt Lake City, Utah. Ia masiana tama le tua fine. Ia Emma Jane Lawson. Le nofto tasi by severely ataua Al Harrington Lavea. Tātou te tau mā vai nei a whiawhi. Soifua mai a manuia. Be kind to each other. Atasi ma fau ngai wa sau tua nasi le lo fae mo oe wa pei
o se mai Awele lai se iangi mai Si ole o e tawhia whalongo i ai La upele ea po o whea o e ai Lalulangi pua o amale manunu Wa sola le la fa sulu sulu Ungai o foli ngai Wa moa tu Pe ana e la Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Emoni